Yendi. Oldu mu? Ben daha qo'shimchalab qo'yayım. Mana buğa sebepkar birinchi ushul Jahit komitetining төрағасы Бақыт, onun Тазабек бөлігігі bir proyekt өткөрүп мелек кылгандан Құда қалса оштан бирөө утуп тур. Соңго биз мантип кетип жатабыз. Құда қаласа бөркөрбөскө чейин жолду сүрөбүз. Ondan keyin Şurmanның көпірігі полный темир тезек не керек болса тендерден ұтқан алып береді. Ondan тышқары бана Құрманбек дамлалар, Шурманшылар çoğulған пұл бар екен. Бана ұстаны алып кетіп жататтар. Ұста ақысыны біз береміз деп Құда қаласа. Қайсыл жерде ынтымақ болса, ошол жерде игілік болады. Құда қаласа дуа қылып тұрыңыздар, ушул иштерибиз ишке ашып қалсын. Рахмат. Бақыттың іші шығып қалып, бізге такси эме қылып берді, сүйлөшүп. Мана біз такси менен саат 4-те жөнөп, азыр мана саат 7, саргы саат 7-де бөрі көрместен кетіп жатабыз. О, еменен тартып қой дәрелерде. Allah razı olsun. Hizmetiniz her yerde kalmasın. İşinizlerge iyilik versin Kudayım. Allah Ahmet Bek'e geldik abi. Elden hizmette жүрген adamlar bari үйде otur almaydı gene. Rasulova, Şurmanbek Damla, Abdurrasul Cen. Nasıl endi? Var Şurman'ın köprünün uzun tuğlasını ölçüp gelgen ketip çatatlar. Allah razı olsun bu kişilerden. Bugün 7. sentyabr 2023 yıl saat 7 olup kaldı. Bu kişilerde ne iş bitiriyorlar, söyletlerle deyitler. Buna ben çekesin kör oturam ben. Bu adam basıyorum kelbeydi. Bunlar şu an yerime kızmatım içinde bana atıp uykularını bezip vakitlerini getirip bana dökmüşler. Allah razı olsun, rahmet etmişler. İşlerle ilgili olsun.